بله سپیدا باش سرک و سحر بری از دست پی بکم اگر این هات ندهو که این لوی چای خانه این هر دو دعوتی منن بو تشتکا بیانیه و ایشالله ده پیک بخوین لپارزگاه دهو که جهک هات یه وکرن کو ناوی وی جهی خو ناوی وی جی خریبه کو ناوی کریا مالا باپیری کل ویره هم چای خانه که کلتوری هم جی خارنین سپیدهی این کلتوری و این کردی بخلکی ده ندان خلق جی برنگه که باش قستاویرد کتن دوید دم دیار کردن که خلق اگر و نگرد گلمان داویدن بخو خلق جهمی را خودوران قصبری ام بچینه دف خدانن به چای خانه که اب خوشی کچه کمی دیا کاره ام دل دف هندک جمهوانان راوستین سلاف تو باش السلام عليكم باشن شلون سلامتكم كيف هاتيا خوش والله من السنه وهات من كرسان وهات من كرساني روشلات وهات وما باش هوا تشتاويري خار والله زور شويني كي خوشه هاتون بو مال باو بير ليرة وكشتي تمني حفته ونو صالتا او جيجا بزانم هموش تيجي تايبتا يعني بيلا شوين قالي كونا كيدو بيلا كونا كيدو يعني من خم عايسة درونم زور خوشاتهم بإسراحتهم بيلا زماني پێشترەکەمەوە ئایسا ئەزانم کە واقعاً ئێرە چەنێ بەبنیام ئارام ئات و ئیسراحەتەوە زۆر خۆشە شوێنێکی خۆشە تایبەتەکانی خواردنەکان یانی حتا تایبەتە شتێن کوردی دەهەبوون شتێک کوردی مەسەڵەن وەکو هەر ئەو پەنیری نان بە پەنیرەوە لەلای ئێمە پێ ئەڵێن کەلانە سۆزی تێ ئەکەن پیازی تێ ئەکەن وەلێ لێرە بە پەنیری دروستیان کرد و زۆر خۆش بوو ئەمە کوردی بوو لێرە دروستی ئەکەن لە شوێنەکان ئێمە زۆر کەمە ئەمە دوایە لە شوێنی ئێریشە وەک شتێ میوەی وشک لەلای ئێمە و پێ ئەڵم میوەی وشک نازانم ئێوە چی پێ ئەڵن بە تایبەتە لەبان ئەم جادەوە دەیفرۆشن ئێرە هەر شوێنێکی ئەوانەسا ئەگەر کەسێ تێ بۆ ئێرە حتمەت بێت بۆ ماڵی باوە پیر ماڵی باوە گەورە شوێنێکی زۆر خۆشە زۆر سپاس عافیەتان خۆشبی سەرک و سەحەر لە دەوروبەرین ڕێک و ئەڤە بخۆشی ئێک ji cihên kevnên parêzgeha dihûkê ku bi rengekî hatiye avakirin hêşta dîwarên wê ji berî hatîne çêkirin ku ev dibêjine qesra Şêxnûrî Minewwer Ebdilcebar bi rîfkanê ku li sala 1946 heta 49 hatiye avakirin ku ev bixwe cihekê mêjûyê kevnar e eger biçîne nav da jî eger qestaş nav da jî bikîn cihekê kevnara ku wêneyên vê cihî jî dihêne dîtin ku hemî bi wêneyên kevnar û bi hindek dîkûmentên kevnar hatiye bele ئەگەر گوێبیستی من بی پێمان بڵێ بزانین لەو شوێنەیە کە مێژوویکی ئاوا کۆنی هەیە تایبەتمەندیەکانی چییە؟ چی پێشکەشی هاوڵاتیانەگرێت ئێستا بۆ نمونە ئەو خانمە بەڕێزە لە ڕۆژهەڵاتەوە هاتبوو باسی میوەی وشکی کرد لەگەڵ ئەوە چی کە خواردن پێشکەشەکرێەوە چ تایبەتمەندیەکی وەرگرتووە کە خەڵک بێتە ئەوێ سەردانی ئەم شوێنە بکات بله الویره او تشتا سپیدهی دهتا پیشکشکرن کو تشتا کردیه رژین امیلتاد گرین رژین خان کو خدا نا اوه چه خانه او هر جی میدیاکاره که بناودنگا پارزگاه دوگه رژین خان ما گلک بحث ویره کر لی گلک اب دلی ما بود دلی خلکی جی بومد گل خلکی جی آقا لویره هین چه پیشکشی خلکی کرد چونکو اوه جهکی گفنه چونکو جهکی فلکلوریه یک کردیه من خواستیه ام خانگا کردی کرم گارم خانگا کردی پیشکشی خلکی بگین او تمام مجبور کریه و دوی مدامای و هشتا مثلا سر وقت بابو با بیرین ما ویره او تشتی تا پیشکش کرن که تنید نان سپیده دشتا و همی برایگا کردی و خانگا کردیه باش همچین هندک نمونه بینین کرم گاره هم دید گل چین داشت هندک جوان نمونه بینین که براستی جیل و جهه که گفناره رژین خانم وید حتی او تشت آماده بیدن او خلکی قصدا ویرد کتن چند پس نواد که چند بیجنه هوا هندک راوبو چون هنه بارگه خود ایک تشته آمد بیجن گله که خوشه دست تا صابن تشته یک کردیه يعني بيت أو خارم بيت أو تمالد مهميادا بس فيري كشو هواي اف جوا ديت نوان پردا ديت نوان دیوارا وان هندي مثلا أو دعم چه ديت کو بردام بهن يعني خريب بوي نشنده اسناوي بيشم بو چي مالا بابيري چونكو مالا بابيريا فعلا جي چونكو مالا بابيريا چوا
اف کسین خدان دایف ما را دستی ما کلی مالا با پیری آن بو بزنی مالا با پیری آن بو ام چی نجور و نیشوی دا بله کرم کی توزگ بله اوه رژین خان اوه کو مالاوی بو اوه مالا شیخ نوری بو سالا 46 بو 49 اف قصر هاتی آوا کرن کو نزدیک عمری هنده دی بیده 8 سال اوه جی شیخ اگه گلگه برنیاس و نافدار بو اگر این صح کنه او محفیرال پشتی هر او اول بیره یعنی هر تشتوکی خمایا جيبه محفيرة بترجع حفظ الصلاة أكيد أري والله تشتي يعني تشتي كردية الفيري هين تشتي كردية هين أجر أم بتشينا في رخيص حكي أبغى جالك كاس تشتي بابي رتخط إنه فيري خليك بهوا تشتغل أم جالك دينيتن ما تش مشكلة إن هر كاس هيك بينيتن عادي جالك تينا فيري أصلا البابي رخط قارن مثلا ما تصير فورا فاكرين أم جرين جيب تشتي كرديتن أزت تشتي نشادة دم بله از بارم کسی نزانید اوه چیه اوه سیوا مخکریه همای عشقیت کردینیه دا دیروکا کردی دا اگر کسی که حش ایکیب کردن سیوا که مخکری دیده ده چونکه عمره و نزیکی 100 سال 200 سال دریج بیدن یعنی عمره و سیوا عمره ما مازن تره یعنی تازن وکی خود مینید وجه اوه تشتی کردی همین تشتی کردی های بونو مونه گلک مثلا اول بابی خوی اینای یعنی همین تش کردیه بره بله سرکو سحر پراستیجی هاو تشتین لویره دهنه دیتن هم کلاپورینا هم جی اف جهاب خو وكو من برينو كجدا ديار كرن برنگه كي كلاپوري هاتي آوا كرن جبر هندي جي او ديمن لويره دهنه دیتن جبو خلقيت سرنش راكيشن و جبو خلقيت سرنش راكيشن و خلق خوشیه که جد بینیتنو اگر درفت هبید ام حسکین او تشتاس بدهی جی دهتا پیشکش کرن ام پیشانی هوا بدین اگر درفت هبیتن هین ندار کبن بلا ام تشتا هوا بتنید برای خوب ده یعنی دگل مدا او تشتین دین او قلیه آفکه هیکت بردهونینا ماست کردیه همو تشت کردینه اوه برژینه بخوشینه که همی تشت بکردینه دوشا و تحینه براستیجی او خارنی الویره دهنه خارن هم آرخاف جی کد گل ده همی تشت الویره که دهنه خارن بکردینه جبرهنده جی او کشو هوا الویره جی هاتی رخصندن بکردیه جبرهنده جی خلق تامکا خوش جد بینی